ya kwamba sasa ile kupembelezana na wakora ati wanapewa bondi ya pesa kidogo alafu wasunguke hapo wakuje tena kupigana na polisi, lazima ikwishe. Tumeelewana? Ile shida yenye inafanya hata polisi za wengine ipige wakora risasi ni kwa sababu wanashikwa, wanaenda, wanarudi, wanakuja kuchekelea polisi kuambia sasa tulifika wapi, hakuna penye tumeenda. Si ni ukweli? Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Mtu yoyote. Ni sawa, anataka kuchungwa ni sawa, mtu mwenye anaripoti wakora ni sawa, lakini mtu mwenye anajaribu kuenda kuiba bunduki ati anaenda kunyang'anya polisi bunduki, shika mtu ananyang'anya bunduki, hapo mtu mwenye anatupiwa mawe polisi anataka kuua polisi ati atakuja kupembelezwa, anakuja bunduki ni madasi. Lakini wananchi wa area hapa mwenye anakuja kuripoti, mwenye amekuja kukosea nini, mwenye amefanya nini, anaandikiwa, unapeleka kotini, hiyo anapeleka kotini. Lakini mtu mwenye anakuja kuchukua bunduki lakini ati mtu atakuja ni mambo ya maandamano. Wakati utataka kujipanga kufanya maandamano yako, kuja hapa ambia OCS niko na maandamano tarehe fulani, nitaanza saa 3 na maliza saa 10, barabara ndio hii nataka kufuata, nitakuwa na placards yangu. Wewe sasa jana Mombasa watu walifanya maandamano na hakuna mtu alishikwa, na tuliwawachia wakasunguka vizuri, wakatembea kutoka one corner mpaka ingine mpaka saa 10, wakaenda nyumbani, wakasalimiana na polisi, wakaenda nyumbani.